Odbornici opštinske skupštine, privrednici, nevladine organizacije, direktori javnih preduzeća i ustanova okupili su se i ove godine na tradicionalnom novogodišnjem koktelu koji je opštinsko rukovodstvo priredilo u Domu kulture. Ono što smo se potrudili u prethodnoj godini jeste da budžet koji je takav kakav je najracionalnije iskoristimo i ja danas mogu da kažem da će izvršenje budžeta biti možda po prvi put blizu 100%, što znači da smo ga ne samo dobro planirali, nego nadam se i dobro plasirali u ovoj godini. Mi smo nastavili sa svim značajnim infrastrukturnim radovima, kao što koje smo i započeli i koje ćemo nastaviti tokom iduće godine, i rekonstrukciju magistralnog cevovoda i sređivanje samog centra grada i asfaltiranje ulica, i to su oni projekti koji svi znate ne mogu da se urade u jednoj godini, ali mogu da se rade ovako svake godine jedan po jedan i da konačno dođemo i kažemo da su nam i sve infrastrukturne potrebe rešene. Nastavit ćemo to iduće godine u još većem tempu.